West Karbi Anglong la pen di Mahasau district ke Thompang Rumpet pen voter aphai lak troksi ra troksil ke bra phora trokner ke bra pho pining voter aphai ke bat lak isi susi Meghalaya hoy ki do rat atum pen MP Biren Singh intia phat chinine Hauragat LA ke parlo den arong along zonal committee apan ke panong cultural sai hem patang te bikram Kardom ada babita long pen eligibility mungpi non bidang ton pen aju ikha Pining Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasau district ke Thompang Rumpet pen voter aphai pinsoar lo lak troksira suri troksir ke pra phora suri trokner ke ando suri hini ra kripli aningkan MP kilik aningkana hot Autonomous District SC Parliamentary Constituency along voter aphai pinso arlo pangrumpet pen lak troksira troksir ke bra ke thomra pharu plira troksi anvet ningkan pho ang bong voter aphai ke bat lak isira suri sisose Suri hini ra kripli Autonomous District SC Parliamentary Constituency kilik ahut Biren Singh ingti pangrumpet pen lak hini ra suri kri ke thomra pharu isira pho ke bra hini avot long si BJP ki pen ki thudun Joyram Ingleng aphan parem Ingling asang hong pangrumpet pen lak isira suri kriner kebra sir kebra phokebra troksi avot chipalong pining Autonomous District SC Parliamentary Constituency kilik aron along kachidan kadokave bangpho amen lake Congressman Biren Singh ingti BJP pen Horen Singh be NPP pen Lien Khochon ASDC pen Holiram Terang lapen APHLC pen John ingti kathar henlo alang lituma phan non adhiu pinso arloso pangrumpet pen banglak troksi ra troksir kebra pho ra trokner ke brapho awater si ke hai kerem anong e pajirpon po kedamtang aningkan ingkoi angbong mati Karbi Anglong Autonomous Council along Congress Sarkar chari det api Meghalaya ahoy along Kabuchi araratuma pan Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang ke pangkri alam aputhak non malom padun ron kat news ahin pen paklang pon bomlo sonthot si jang mini phai truck ani lethot number 9 amreng constituency alu rongpang bong along kedo PWD rongpang bong division koson si out adur koson ma langthusena Pirangke pen ka humri dam ahut haladang arat atum pen bab Jarman ajo kang phai pen si PWD asahem along nang Japon lo ateke bangso department atum kitam tang ningkan ingkoi angbong ki saiki atum ingwai dam ut abang abe pusi haladang arat atum pen pachini ihudisi PWD department atum sai ka chiklem alon do la pen chiklo chun bang abai nong la pen contract atum attender la pen bir antadak si pachok thai lo pusi chini dun Bonta Congress Sarkar nang kachelar ani pen ke department do anta ke pangram loklo pusi chini dun non pariwatan na Sarkar pen ko an pachelar ji ma puto war tulang bomlo chitame latum ta pachelar ji ang thek thanglat avelang pusi pherang ke atum ang no hadak arar atum pen ningje tasikibang ji MP kilika hot ke Biren Singh ingtia phan halaso ahawar arat pen vote ipak bakta ki PG angring avede jiason Pirangke atum pen jihu cipur ahut rat atum pen kaningje atengke Biren Singh ingti ke ahoy kido araratum along ki wang anta wang wepin lang lapen laphan ke RJ anta chini nelang pusi chithan Kubut ESDC ni horbangke angton dak SDO do SO do angton sukidar kadu kebedu lapen inangan asu asa kontraktor tu anta dak si deal payment bomlo alang litum la department asai khietum la dak ke dori dat ke kupine rongpang bong Sarkar alang tuman kapasik sak lapuma ladak kaya rombong mosor kapasik sakse ongke rombong mosor pinangan abar saido kidam ke bang kadu kabe PWD gari do kupena jok rongosor rengme piglo bonta alang litum lasu kasik sakse made ladak kidu de dalam te bangke Sarkar ka chelar ajoine ESDC pen pothot congress ke chewang pen joine si congress tum claim te de pen joine si alang litum dak de alang litum la di PWD asai khietum la dak sai ke claim bom una hut kupine alang tu makidu kisung la puson enang litum ke thek long duma ladak PWD ladak department tum kidu hut ke bangjok tak kapasik sakabe siksak abe pin lapen rongo sorta ju padap ladak ke wang kadu we ke cingki jetan kisung katora 20 tin tum hanang tham tame puni tum kai tak choli do bonta pisung bang tangte la so asai hem an kapang rum su kini pen aning kan ko an bak do ini pen komse kom ni kan koi do po la so dake la do depin lo co department adu delo lapen abang amunit a department atum an stame sukedar kadu ben cenglok sta hamren sidelo Hojai Karbi lo chali asong atum pen jang mini phai truck ani ada por phai sir ke pra minute krep ho apor malom pen hojai ke SA amai pu provincial be la pen kong chun bang
mohen rongpi atum pen patirpi ponsi hojai district ahempi hojai ahithia long methang karbi akhai chojor cholang atuma phan karbi apoho pen man pc ningkang sam angthe kachipi pon abirta pherangke kelvin terang pen birta nang pale Karbi lo Charlie asong pen hojai thi long chojor cholang bang phubang phiti na tuma phan arnier ve pen kachiti bin ke jogje phan pura tarpolin hojai Karbi lo Charlie asong hin pen kera pajir pon birta kirib dun longa tengki methanga dim pen puthot angtana dim along same Karbia khayatum chojor cholanga hin paprang pen tanglu lason si Karbia khayatum angtana dim dam pen chojor cholanga sai kachoklem dam penanga phaido tanglu Karbi lo Charlie asong pen kera pajir da phi hojai ke se mai phu Bea sang ho pen than pachini atengke pining ningkan surina kresir kapaningkan along hojai district ar lokedo la pen Karbiang long pen kewang chojor cholang atun kado ka pen bang pharo sira bang phokep sose akarbia phai longpon pusi pachini adun thu kacharliana thusitame pining ningkan surina kresir kapaningkan along kelong pon atengke bang pharo krep ho akarbia phai do puta pherang ke aphan than pachini ponthu Serka peningkan long pilih tarik sok arni long dah hojai itu saja sok hojai long lah VVPAT mati cior soalnya ngatung panalang itu aning kapat he lah sila son satu sai deng polo tapi so sai ke deng pon nili ke biar tak kira long ateng potang ke lah so sai long bangke palang itu aprang si kai beli soalnya song tu kan lah lo kan cior soalnya ngatung malang ke deng poteng lah posin di biar tarik long lah sila bang so non cior soalnya long ambo kita meja bang paru sira bang hokep sosial leng amunduk pen Arta ki jum nai o sudah kan do lang ni pani lebih sih soni arni ponji hamad men ke rajen rong ha pen ni rong ke nong buku kai lu hana jiya ke wan ke inglong pen si dak nai jiya do inglong pen lah dak an ke ko ana jak do ko ana force neng tum dak bang bang ada pen ko an sang bar bai thom di bai thom pen dak bang nang lepo bai nak ke nang ningkan ko an dolo pening ningkan dah ni ko an dolo pening kan kon bag do pan tala bang so hang sio nang pasta ke thom di lo charli ma charli ne lo charli di class ko nang deng sina porelo class 4 ko na school sina porelo Belendi lo charli school pen nang li nang tumahem ko ana jak hailu do ko Hello di nang tum korte bang ko ando la penang nang bang ko ando thantha mana thom di akleng silo mana akleng silo di ver di enggak adun tu bang ni di behang eklemal long nang tum han ki yor ponalong ku VVPAT yor pona pachim tha men thana Luthe dolong ke arpe pensupi langdung di angke jangpong dungke na so sior polom cholo nang sa burala pen nang sar pi amen pachini ponjima Dipo men ke men sing rong ha ke la pen e pai men ke basapi thang chupi Ini tunda ke yor ke ini kan culo ke langdung lapen nem supi luthe mane kilong aling lo henru dum ke jatta wan lo pen itum ke wan aling ka dak ke jatta nang la mane nitum la dak ke wang pen nitum ali kilong ke ke lo ne ka cingtur rasai bang nitum dak long bayam udi labang so to yor to lang ben to nang tum hem la son ke kasuli bo ma son nang tum la son ke ni mang oh ni tum la pen si barikha tek non ning kreng tek non la pen si ni tum mane yor kendang pen si ni tum ini usuma kita do ka pacari ini han la pen hem ka sulai ini la sona tani tum la dak pen lok mane anikan wang ta betul lo mane ilui pen ahut pen ke ni thom la son ta wang det dia ho pote min ke huni bar arni ti la dak ke apu ya rakit nai lo la da bang ke wang atum bang harus si bagu la pen cycle atum ta bang poket ke do oda kado ka ve ke bang pharo sra bang poket bason do di oh la son do ba su se ta hai di se dia ta hai mane hap pai kari pu ya pini la son ti yor da matum ta pote la dak det ka cetong alam lo bang harus si ta poket ke do bayale chojor elemen ke babuti mo lirong ma ke tiar tu
Nang li check tu pensi ke bang tadi. Oh, check. Check tu pen non dak bah kleman kilometeran tu pok ana ajak di. La soda ke dari 100 kilometer dak tu koi. Di entar ti. Kilometer. Ke dam ke bang atau war son mission ma. Mana ku jengka pensi pugang lo, amar para dongka para pu jadi lama pengen pulang. Nang kidli titi. Oh, Pare ke doke lang miti. lang mi pi pensi tu ke dam ke bang tadi. Nang ke dam ke bang fu lang tum akisung ku pensi tu. Atau radum. Hang tabi no male. To war ke dam ke bang mesendi. Mise. Sang tenang tum la bang so behabe park tu empo sai ke deng pon nang lining kan tu po pening anke. Ani ligen kan siva la ma pining ke kan. Di. O pipi han sen tum non behalong tu yor to yang mo. Litung ke la ka ya ham ku pine alang do. Alu ke amin supi la hai ke bang la. Komodi. Piningan ke ningkan korat sama ni teng. Nang ni buha ke do din pen adak non buha ke yor di man ke nang ni kilometer ko an do po ko na jak do. Kilometer kongke balon de kok. Oke pen de kompi. Tang din la bang so asai ke claim bon ning kan ko an ni pasti hote. Jadi lasa pihak klaim cengke ikan 1997. 1997 pen pining tu Sakit dengan bangke, la itu akhir itu, akhir lo pen kebang la pen la sejauh la tum kita minta kebang atau kan, pohon bang la per pen kita minta arco pono, la pen non perang kebang jilang kita minta itu makai kecing tu pon dia kan, am se pilih dunia akan sih itu la selesai bangke pono. kalau di. Kalau bang so tum dak kari bi made sarti made sabura na alta ki juma tum sabi bihabe park claim se pedu ka sangat sekono pinya se sekono. Mini tekono, kita ambang sodo, la sita me, alta jum helang sita me, nang cerap tu la pen ladak hala, akisar pen sita me ladak bang nong cepat tu lo la pen curu nang jalang di kan son, alang alta jum helang sita me, wan kamat thapar si hek pen la pen alang ladak anang dun pen alang, curu sita me klem. Ini tuh meladak Hojai Karbi Student Association kita ini tuh ke Karbi Anglong ke dua tuh kita ini tuh meladak kacar lihat fansi ke bang lalu kacar lihat fan ke bang along ini tuh angtan along dak Karbi Anglong kali Hojai District along lalu ada malong Karbi Akai fan karai komi fansi ini tuh bangsa songo bang ke tuh 2000 paningkan pinding abang ke ini tuh pindih asai lalu asai ke tengkon labang ke Karbi Akai tuh mana Karbi Anglong atuh pen tibi kiti saat pisar buat tuh bang dak kanang cuyor dun pina teng pina lut pina tara dung ke pina tesiri pi kumbong hai kanang cuyor dun bang meladak tasi alang tumpan kang hon ka jinsu mimi arni ra ayo si do ahem awe ari rawe ladak dukan gitu masih alang tuma pan itu pojai hin pen alang tumpan anu tira pan kuoi tak pen arculo lapen nili tuma hin pen anu tira pan ladak ni tum tilpar ipak pensil itu kirap apa jen pun. Tanggal ni bang hojai lo nang nong asal ni pining kan sudah kasar lo pining ko ang tinggal cari. Nili pining ikut siang deng 6 semester se cari lo. Kona koles nang Nili hojai kules se cari lo. Kalau dia koles nang cari lo nang bang so ning kan paso aprang bana dak ason pi lo cari asong atun atun pinya ni asong atun kideng pon di mana ning kapati sang tu man. Laso bangan nili tegun long lela. Nili ningkan follow piningan kita setami kita damtang atau misalnya labang so ke klaim pon abangke tegun long lela lasin nili tungkan hojai kesi pen cing sai pon si pinila bang so saya bang kideng pon. Nang dia bang so lo cari asong lo hojai lo nang li kesi mate lo cari asong lo piar pusna lo nang eno. Nili non mai pua kusi deng pon. Mai pua pun kan hojai lo cari also mar tum bang ko ana phai ding ni macam mana. Lada kaddo owe kacarli abang ku hojalong kacarli ke bang haro krep hodo 1500 akar bido lada hojalong kacarli stame lada ke do kok room ke do kok ke bang suri sose amuni do bang kre bang haro kre ini bang haro kre to amuni lada kacarli asum do asong bang so size la menang tum nong ho engkam botot engkam kimi son ke deng point tu la pen ke kaplek size la me break jama size la tum ke deng point song akati second tu ma. Nile tum non mara kacisi kacedang welang stamin nile tum yong si jakong orang biji sore yong si do pulote anso se asai stamin itum kacera kacitu stami alang tumpan deng kondi lapen yong si lapen kiti giding atum stamin ai cerap nanti tudun yong si do pulote nile tum anso se alang tumpan kapacing turia pan lapen Karbi Anglong long pustami lang damlu pulote asitin abujar long pustami banga kai sinang cirai dun thai
halas son tak bang khana cerai thai son tak sing elitum ladak ang tanatim bang adim pustame hojai district long pustame elitum karbia khai tum kacerai etja phan puson se kacerai thai pen elitum khai dak biha bipake klem pen kapaching thur long ye phan labang so sai ke deng poni phan elitum kiwang yar ni stame ni tu ajak kong sidu lapena cerap na situ dun bang sidu pulonde non malom so por phan beta mong ton pon eksena Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepakeng dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari. Non alam Claret beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung. Rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongperpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig nun. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason sa lampon tanglo. Lasinang itum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experience trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Atur Kimi Academy Jifu
affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silowot ke joktang. Nilikay ta mathadam. Niliki piagot, lakhapon loma. Kalite nilike berate, machine along, klang pamiloma. Nilikay ta mathadam. Ke joka tengpen, ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phuphat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen, ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anther thipen kangsai un adici. Lake isi salajong pen karjab adicilo. Lapen EVM along cerap lok ahormulo. EVM lapen VVPAT pen nang likoson si vote jokpo. Kengkam isi polling booth arlokilut. Vote ke jok ahem arlokilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo. Kengkam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Kengkam ke thom ake era tur klang luma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang pu. Kengkam pli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu aphai lang ignoi. Haladak nang li ning ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second troxian siklang chonji. Laso apilo te amina chithui pen chebeng pet si siang deng along che thabdam thotpo. VVPAT ke isi akimi che thangklong adichilo nili inut det pia mekar lapen nili chichini komata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo kopima ning ke the klardak chingbarkri ke jok vek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen barbeya prang ephong VVPAT along patini te kang tha laki kemesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelang puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen democratic raida te non ke nang leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Dihinamo piputhot birtala wangthulo. Den arong along kidam tang aningkan MLA Joyram Ingleng pen kipipon cultural office mate jutang jupat ki claim kidam joy ke nangji pu kipipon ahem ki patang te aputhak jangmi ni phai trok ani phirang ke pen birtanang pale. Jutang jubat nim rokom asahem patang te bikoksi bab bi pajir het theklong ponsi den arong ke ese aro amaipu royalson rongpi atumpen BJP sarkar atum ke claim ke dam ning ki pophe alam te paklang tasi jutang jubat lapen nim rokom renber nangji mate pacha nangji pulote claim pon pame nangji pusi den arong ke ese aro amaipu royalson rongpi pen je Det pi angkang election atomon ki jab asonsi Karbi Anglong Autonomous Council ki Parlo West Karbi Anglong District mate number 3 Jinthong MSC constituency alota election atomon ki jab do bomlo lapen political asong tin atum sitame amethang methang a candidate aphan ongdung avot pen ki pahai ji aphan kachisi kachedang pon abita phirang ke jasan inghi baithalang sopen betanang pale Bharatiya Janata Party asong atum tame dulre sang sesi bhomtar ni Jaluglangteng polling station al booth committee sahem ing puponlo bangso sahem kang pupon amai hemari terona hin pen si chepahem puponlo Jaluglangteng police station arada tum ongdung ar mumai along chetong dun si sahem kang pu amai RDP dun rinti nilhin ban mentame itum party pensame jerap situ dun na non ke hai bom GPS sarkar atum along si nilhin pensi nasi nang sijuk dun lo
เป็นนนครั้งเป็นเกBP ลงสิอันสุดเซแลนดามปอจุดไปให้ดุนยาพันสินังบออีดุนปอ Anparta akaprega songpen don thom ke bharata tum BJP along ching bedun alang li tuma phan man peng pen joy sing bongrum alang li pen si deng ponlo la pen non ke bang GMP ke ligalong BJP a song a candidate a phan cherap cheto dun poputa akaprega songpen ke wang arada tum mai along lam the chipi pon Ada babita bangkela pansi kang ton pon iklo dumi thakmi kurang tu